umuntu uzomthola uthi mara khona ngimphethe la isithuda ufuna ngimlethe la at least ukhulume naye kancane ntwana yabo ngeke wazi yeah but ish ngikubizele yena ntwana okay okwamanje nami ngifuna ukubhekela njenge-out yakho yabo yeah ngilave ukuthi ngisiza amachini mara okwamanje mangathi okay okwamanje asimekele kancane mara okay yena phela ngisho mayiza kancane ngeke wazi ish mina ngilethela into eqondile ubheke wena ukuthi ngilethele umuntu fresh njani ntwana yeah but okay chance nanoma ingaba yiwana ngisho naye ngiyazi ukuthi okay la khona naye uyahlezi nami ngikhona yabo so I understand ukuthi okay naye khona lento le ayizele ngapha yabo angizange ukuthi nami vele sengithi ngifuna ukuthi ngimithane ne-flow manje yabo okwamanje vele nami i-flow ngiyayifuna mara inkinga vele bengingakabi sure straight yabo yeah angabi straight specific ukuthi ngakwazi ukuthi ngimele story mara uthi mina bengithi ngilethela yena at least ukhulume naye kancane bana manje sojika story awusafuna yini kwababa kahle ntwana wona ngisho vele ngathi icimile vele hayi kacimi ntawo uyabona uba negwaba bese isosipalisa le yami ntwana yabo awushi wena ntwana ngishi mina next awuthi ngimbize ke leso ngathi umbulise kuphela ukukhuluma naye umthetho ushap yabo yena kuna stress futhi ngambulisa yena ukumbulisa mangabe ngiyamazi vele yabo yeah right ngimlane ntwana afethu kihlisa this beautiful lady angithola for untanga mbhekele naye wabe grey now I'm saying buya to Spain